budget ya di-after tears go tshwere ka vice grippy mme go dula mo pele mo front seat ya tekesi ne go tshwere ka tlhakatlhakanyo ya tlhaloganyo ka change ya 11.50 latela tshekedi monyamore a go rwantlhantlha ka metlae Facebook tshekedi monyamore Instagram le yone Twitter tshekedi_money dikgang tsa metlae ka botlalo o re tlisetswa ke nna easy ke bua snacks machila wa amogetswe mo go tsa transporta borre ba ditekesi ba re ba kopa bomme ba di-wiki ba tlogela go dula mo pele borre ba re bomme ba utswa tšhelete ebile ba ikenya mo moriring mo go tsa economy governor ya reserve bank Leseja Radizaka Kganyago o okeditse repo rate ebile ke 4.75%. Ditsebi tsa economy di a re se se tla isa tlhwatlhwa ya mavoso kwa godimo ka R1. Mavoso ka moso a tla tsoga e le R87.55. Ebile bomme ba re borre ba rata go shotisa ka yone zokanyana eo. Mo go tsa Twitter Penny Libyane o lwana le Robert Marawa mabarebare a re ba lorile flaga ya ga Rena Timthethwa ka nako e le yesi ebile Penny Libyane a re o borilwe ke Robert Marawa fa a ne a mo laela a re hela qim shelele. Mo go tsa metshameka setlhopha sa bafana se tsile go tsanoka mme diripoto di a re SAFA e kopa dinomoro tsa lesankama le le thusitseng Kaizer Chiefs gore e drawe le setlhopha sa Sunderland. Bagolo ke tseo tsa dikgang o tla ke le bolelela ke kopa le itsise 22 million a se tšhelete ya dipopai. Setswana sa re di se kopaneng ke dithaba menna easy ke bua snacks machila ke re di se kopaneng ke maotwadi kiss madolo a o kile wa bona